Hinyo Trap Association hakajigalam Presiden Usamna Gabriel Timolong. Kala primera ban pelong biang ya ke Jacob Roy Khasi ya ke belai keteng Hinyo Trap Idol Season 2. Kani ke Jacob sedang ya ke online audition nadu ka sotarik mata ubnai kata kamut menta kasngi pat ya ke busket nak kam tagi nong job kan long live hajar tingka lembat ke senot ya ke buan nengkong arfo hajar lembat ke senot nak tagi buan baar bat khasan hajar lembat ke senot nakam takiban balai bat kendon ru shpotali ki consolation prize kublai piporo kakerteng jo ngade Gabriel Timolong ban ngade u president jo ka Hinyo Trap Association ti kumanchu perkan mahoni ba mangi nakaliang jo ka Hinyo Trap Association ngila ada ban pelong ya ka Jacob Roy Khasi kapa ai kerteng Hinyo Trap Idol season 1 agaba ila job dai samla da pila komti meri group ibadai napo smith ti mata nakaliang jungi ka association ro ngila ada brai bangin pelong biang sesisian ya kerja Jacob Roy Khasi kepada Hinyo Trap Idol season 2. Berkandai lu tangki jirai Khasi, pila menerai jirai kita pi senahi lani pi komposi, pila aru menerai jirai juga kita pi cover ya kita misha. Di kene ka Jacob Roy kalong kumni ya ka audition pada ka semi final nyat building baka online. Bad ya ki videos ki jompi kita pi rai nyin upload ka YouTube channel ka belai kerteng arwaro pedia. But naki likes but views ni kain like 4%, but naki dong bishar ni kain hinyo 4%. Teka online audition kan sedang nado ka sauterik jong ni ubnai araja apuar, berkan kut akalai puterik jong ni ubnai araja apuar. Kamumut ka tarik ka bakado bapin pa ya ki videos ki jongpi kepada nam tak audition kan deh akalai puterik mata ubnai araja apuar. Perhadian kalai puterik jong ni ubnai nyenum pediang show yaki videos ki jongpi. Tika bay registration namata ki solo kalong si hajar tingka, pada namata ki duet bergrup kalong ar hajar tingka. Ti kibasa ajit pada syaka semi final yen pentip ya feeling bagi phone calls hakalai tarik upanai naitung ar hajar apuar. Bangin sedang bangin tap ya ki videos ki jongpi pada jong ka semi final nando ka tarik upanai naitung ar hajar apuar, bahkan kut pat hakakadwai tarik upanai naitung ar hajar apuar. Bat katarik ke bakado bapin submit ke videos ke jongpi nama tak semi final kan deh kadwai tarik unai tung arja aku ar bat nginum pediang supa videos ke jongpi ada pisan ini hadian ke kadwai tarik ubrai naitung dia bensan bat hapo ke kadwai tarik ubrai naitung bakala sedit kan deh kadwai tarik ubrai naitung nama tak videos jongka semi final. Badia ka result jongki bandrung syaga grand finale yang seperti bakal katsan tarik ubrai naitung arja aku ar. Ba ke grand finale kanom show online ke grand finale ngin lek bino offline ngin lek live hapo hall ya ke bangin seperti BPH ngin pelong ya ke final di baka final kan dei haka shi potrik ubanai nailur arajar arpuar bat sai singan on baka final kam dei online ke final kan dei offline ngin pelong hapo hall live band bakan dei haka shi potrik ubanai nailur arajar arpuar tiki prize namata kinong job kinong kumni ki bayo first prize kinyo live hajar bat ki sernot ki bayo second prize kinyo arpo hajar bagi sernat bagi bayo third prize kinyo katsan hajar bagi sernat bagi dan ru shipotli ki consolation prize te bapi dapi kwa ban tip khambanya shu pila ban phone hau number khandai lai hinriu sau khandai hinyo khandai sansan sai sin anong khandai lai hinriu sau khandai hinyo khandai sansan but yaki videos ki jompi nam tak audition ru pila ban pa hau ni hiu WhatsApp number bangala omentan ti tangkini kinte bakinjat hi nakalian jungi ka Hinyo Trap Association ni ai ke sikit boket riang ni pi ki bansa isi mentah kan ni ka Jacob Roy Khasi but gikit boket riang ro ba pinya le pha khanang ba pin poi saka thong ba pin yo ro ya uso jang jinjam tangkini kinte bakinjat hi publish pun